Wake down to O level ma. Begin ke minister yo awa ke Kampala. Kau bion ene tika duty ma ene chone yamalo bambine. Down to Gario Balaam, Honorable Minister Balaam. Can we have a baro do down for real? Macha Nameere utingo biro wa chwa ka em gina biro wa moyo kaka mateka da moyo kita jimiti me kwere po local government ma pat ko enen school money cha ma bala mo cher yeni to ron ma ben kar bu pere bu man en ma cher mi por yeni to ron gi wai mo ke yubu 73 million 75 kenen kong to ron ma kita ron ni ti de pe ni wi ni mo wati mo ngi twin me ko nya lwa ke tini ning a joli la dit la dit para riapoyo con ni individual umera ma dit da dit zero arriva pa bere che le show rotwan we are po show ma che mo bere wala di zero mo bere radio speak no in be free to speak by the way ma dong ni o komandong wali dom mo la ya kiti che ana poyo zero angeo ne de rodujo ria ko mate kene be konyo lo ba chuli a che ke lo ba peti a chuli la dit la ring amera po topic matin topic maguro kumlwa maya chel anywele ma Uganda kin ngara chela lo duju wa chulo muchoro wa iyo mapapato duju ti muchoro moken ma jomo kene chulo mapengeyu ni eni muchoro matka onyene porgamente na muchoro wana chulu ene cheri ya dogoli mbadit pagamente in national treasury kagamente mbadit da dogo chilingi chen bot wakany mene oni services ma wa mero ni oduju i sector ma wapate ko weng walwa kwa no malope kita no gamente o planning kere ke malope kere gamente ma ping no planning kere mapia gamo lokini America chake congratulating kong la government madonge forming and me parliament mapa we are yo ke local government mapa we are yo pien tie twera pa appointing authority menao ni maluba ke pen check the constitution of the republic of Uganda ni kadong government vo chake manyen o miro structure bene mano check ye miyo kila team dano ni o ke duju kore and no where go in ministry of local government Wano Minister Ladit Balaam Mano Chono Bedo State Minister Youth and Children Affairs Kida Okelo Lalukore State Minister Manian Matie Woman Member Parliament Member Saka Uganda Region Justin Nameere Matie Guchako teach Kema pen chik wajo ne umiro kage mini okori money ini puchi tiri Guchako teach. I want to congratulate them in a special way. Era bo mir mangeni ngara chila chel tiki ke teach ba NTU ke der malo ba mi me teach. Bere wa yango diel ke cha ko ibe bange oiwi. Cha ko ke kore bang me oiwi bang malai lunyo. Chi o mera la. Ya gikane ma per te rio. La o mire lun pe o do e kum del. O do e kum rio. Rio kon kamera mo kon ne ye. Ale pala ring alo lo ka muchoro. Muchoro ke po dul ye ario. Watie ki muchor mokene ma is centrally managed ma Uganda Revenue Authority aye ekero chwingi moloba ke pen chik no mi rekeli adira limpa gamete madiet ma ekene te value added tax VAT watie ki pay ma URA jogo watie income tax watie corporate tax watie custom duties meno Uganda National Revenue Authority ene geti mandated mekelone when annually ma Uganda ge chulo pere maka go chulo pere dukene miro bene open board gi watiki tax dule ma rio ma local revenue ma gamete ma ping ki gamete ma town aye gene on mir ke jogi be ko coin atira lim ma lobo wa da coin services mati lobo wakany mane minor tax mageti board wakany non tax revenue ma by the way tie digitalized tie system make kero monitoring and tax in the work loan IRS
Magimoy can ini jogo must be reflected in the system. The IRAS, Kauchato ya dirali madid pagamente. It is tracked. Eto down la dit palaring. Trust me. En wa local tax ma waju ka ini ka ni penyo ni adi ma local government ka chila chil ke chwalo. Down tiki dir wa mekalo machine ma ke the system. No matter why me corruption. Ke dong wiwa my town ka ke chweti ti do me lo nyo diri. So en IRAS mo ke mi okel gine wen joma chugo mo chor ma pepinge o duju ko ke jogo ki chuk matio te me ngola ma chela mo choro ke jogo ki ot ka berone ground rhymes ki ka joma mai tiu ke dano food by passing the system mo ka ke yego man nok mo ke we kar man nok we no chere man mere me ngo me gengo mere loke Ladit moderator Uganda kumbeti wati kilo teach pamiri make chowe ga chweti make tiki system pagamente make chulo mochara ki ene dong we 480,000 Nano lutit pagamente make ti payroll pagamente Gamenta e chulo ki. kadwe utum ki cheke dio ko ake kwanya mochara ki lutit pagamente en ma wala ko mecha wani watiki lutit amela Paul did president otwal Pian ingeo ya po private sector o konya accommodating joma pol matij pa miri pa makogi joma pol ena we million apa ton a beach magiti private sector e managing system gi kuno eto food still gi onya mochor gi kelo kwene i gamete matit go konchulo enjo en magiti pero pagamenta ni watiketgi amena po civil society organization matera tira Pian TG mo kene, services mo kene ma pol. Makaro keno, ngweo mako. No ngweo mako tiyan services yuko. NGOs ma watike nge. Mageti in agreement ki gamente. Dongen kwao gitero. Weho obalwak. Edi pala ring. Omera wajo. Ipiera mo ngwen we abiro. A yes system decentralization wa chango tikere. Fully in the country. Fully. Decentralization system mi. Okwanyo tuero me jimi ma polo ki central government o dwa o chen bot wa kan pinta dero madong inengeyo ko ni ala decentralization planning o mi o chake LC1 pi mo ne mete pi maleng mete pi pe chukule ene ti no la bela bon pi yo committee ndo bela bon pi planning ake for LC1 en donc dire mara wa yer ne plus bor ni a bini parishes Age parishes tia sub county. Age sub county been a district. District don't chalo kene. Budget gi. Chero. Male gamata mamalo. Ento en madong wantin wa kokni services pe o bot wani. Kuna duga loge ye. Tiji mo kene matim meko. Bottlenecks mo kene tie I services pagamento o bot wa kany. And by the way, watiki jo amokene entino ngetika ngwecho eni o na ni acha beru abere gere abere yik mo bere peye la dit palaring kakama mo bere yik ye wege mo madit matie mo beru one mego pa bishop Lom Godfrey Menolan diocese chi the preacher mo beru bishop Mekin kum diocese Matika preaching. Chuba loko kid down. Ba loko kid down. Wake down do o we level ma. Pegen ke kene mero minister yo awa ke Kampala. Ka obion ene tika duty ma ene chone yemalo ba mine. Down tika rinyo Balaam, honorable minister Balaam. Kalo ne amolo baro du down bo rinyo la kwene. Kalo baro wai yo wa kede ko ngeno tika teach Itika tije health center money, itika tije local government money. Chum no ba do biro ka lupokuri lo ba ke ko pe no honorable Balaam. Lo ba do biro. De be check ko ne. Itika rinyo dana. Itika rinyo me dano. Matibe office ti utiche, in be tika ti utiche. Kare bia rinyo lo ba mo be akate be do polo ba de be rinyo la ko ne. De be rinyo la ko ne. Because gimoy ken ma wa ti me ngom kan me wangin at the end of the day. Lo ba bo penyo an, lo ba bo penyo in.
Nia mean in church, me el center money any, in Peru. A teacher can one any. In Peru, that did my lawyer be yoga. In Peru, that did my lawyer pressure with question. In Peru, that did my lawyer local government any. Itimungo, me konyo waki. A car and mammy office chini. So Gemoy can have Timo and accountability. Madame did loyal and more me accountability. Deep polo. And I can even qualify you make a polo, which are campaign. Manute never chill mati to go money. Make me ear tea. Kitune. Kirabe mir berate. Integrity. It comes to integrity. Let Palaring and Wokorach. I don't need a supervisor. Paya mirunga manena by nature local clock in and clock out by metric system. Kay tiga pay mirunga mo mamira ubet ka na team man tiga timonga. Supervisor at work. Omirobin onenko tichi chomi feedback. Ni Wokorach en obero DHO me district eni e kara matie DHO ni kong on his desk can planning for the day, you're planning for the week. Tiki system ma en can you developing. Mangayo ni ka chu ko deko chawa chel ki nuchu me no abero de deska. Ma kuro chawa rio because you need to supervise a bit. At your level, you need a supervisor. You must supervise your mati ping any. See, in kini come with the planning for you duty in a day. I don't need a supervisor. Supervisor me obi ndong on any. Chawa bor maga meta yene me ngalo beti from chawa rio me o chawa para chele. No timo gena command. At the end of the day, and only weekly report. Tika cherba be, month report tika cherba be, quarter report tika cherba be. Kake luwe ministry bino, don't machi why wa for you teach ba be, because tika tiyo dem. Government pa NRM, ma president Museveni tila wiyeni. Otemu yo duju ni chake ma president Museveni donyo igamente ipira boro ya bichiel. No kong president maroma boro bere hinge pat. Ma duju weka wewa chak track even gen we bere ke challenges here and there in terms of service delivery. Now, bere pa NRM government Uganda eni mori ke lochi. Kera nen mera amela dit ke to ba kene ba wajine ni jero mo ne me South Sudan wa gini wana pia ye chi matika mo meto ba mi chero possibilian. NRM mo donya obere ke lot of gaps. Wa entin welu tiba wa ba tidong ke tidong we 4080 jobs. Watike da mira papo ina ngwen magati private sector ni no pay karachani so ke developing with time makume chande we are proud of any mature NRM government at least we are somewhere in terms of service delivery palaring and manati civil society and atu NGOs marama dek about ma pia donyo maybe ne lock metela eno in kai chere e community mo kenela de palaring no dog LC1 na golo kai cha opano churon mo kai kwa churon no abijeka churon ma churon na abijeka ke cha ona no pi ino pi mo no e chere eno golo pi peno chi don ke cha ona kaka ene be ka wati ye kilotela wati LC1 matiki executive ibini paris matiki LC2 matiki executive what are councillors at the parish level? What is sub-county? Decentralization, miu tuero, ki down in your duju responsibility, many only services or bond work. Come away, Kong man and Mama la Chan or Kong. Both were painted there or Kanye. In Machado LC1 executive Mamiki, it take a timongo, where a peromati aduli, or Kaumir Oyeni, Kipin Kitty Yadukan and bond work. Pielwa grammatic borgen agade chulo muchor wa tinni botika na guri giti yapone manyote gor tika yape wa bot LC1s biro bot councilor mi ade councilor mi ngwen mi bit kabakaro giti yene lari palaring decentralization mean wa system mo duju metware metich ine ba loko monitoring and evaluation mene oni service public government ini watimo oversight ye one common district take full capacity. Measure mandated, by the way, by the Local Government Act. Menaroni,
and in monitoring and supervising the teach. He is the head of political offices in Gulu district, or district actually do you. Now, Machado head of the local government. Tie roles of Wayne, Mamini Twero, Mechero, ka supervising the teach. Now, only service the market kaka any or Borg do you catch it, anti-head of political office. Kao me district catch it or do you is the accounting officer. Kao atie ayetie la wiro teach make choyogi a local government catch it jail. When you city catch it jail, no, in municipality catch it jail. No matiki. Ma era besign where it will get. Eno mio kai nero we are po e karamati na chelo damo Mario interdicting again. Not where ake por kao. No kao lubukuri o minitam o nyurige dujo metim era fuiri atimo contrary to get ma pen check palo teach by nemer e team. De timo ga interdiction chur. Palaring ka dugu de lok ma ine wajo ni Simon la pin na meta mi la pin yeni ngomo we opol kare dano kati private sector gitu yu mateka da eto kan ngermo no donyo in local government nyoy gamente kiti che doko pin ay wini mon gamente dong beru ay mu kanyo carrière tien e timo gena chwini mero pian pek rimi pe yo yot mentality ni kitu wiche ni wakwanya ke chwinda ano ni kan ngermo la chwidi na adonyo gamente enda chamu mot anu ni anywa madam te anywa argadar pa ngi ku ripeko ni wachobo ni ngermo meta yile donyo gamente ka odonyo ko ti mateke makwa cham la de palaring lo ba ke ti we chamo loke ka ti ke ne ba chune tato tere tek tato te loke ne tek ya ento ka waju wiye mo lo ba ke no kene ma ara ngiyu ma chala Wokorach wati ke jomo kene ma nolo ba polo ka ti ma ko cheriani teach by the way an ma chao da mangelo ba wa teach ana wengi za calling ka ini chera gin ma chera me piandong ke atima modong peke chi chera me chore me kunu chi chaka me batid dom ma chi is not your calling pe gin ma ke luwa ka tibne tiu ma chunye me to ko duju amira mila bole tie docteur ma pa me along nyingi don kan mo ke ko mo ke no peke ko no ene ti la dit ma lawyer ordiat euni erebe no doctor euni a wero officero bino ro e ward kati ene kume docteur ro overtime tio ke chwe tuju chawa karo ma neno tuo pala tuo ma tika chane lete ma pedong lare so na chama peke luigin euni no wala tuwe tika balong chawa ne ende tio be chawa bo do ro me ro de aw Jomo kene chero extra miles. Makaka timo refaro ambulance futika gale bia gamatin la tuo money kwanyo kere motoka ne reo la haro kere ene kume. That's a calling. Tie jomo kene matiyo ma pol. Palaring. Matie mira boye. Tie NGO. Timachibuleti ngene SSF. Do mero gama NSSP. NSSF we in a gam ke me one community e system pagamente nye o ke mo amoni ka inde cha claiming chini ma doti koni si pe o cher ke miri meti o cher ke miri me claiming chilling ma don is saving NSSF si o boti yo pia ta grate kone chi ke ni mo ro mo la ke mani moro ngermo ni wa ko tiyo NSSF ma mega dong mo mira la ke local government ka we gam pien chero de local government peti utit ma konyo loa palaring institution mo e ke antike pen cheke kere wakany tike chek ma doru po mere ketwe ma lepti ye po mere ketwe ma promoting Ginma ke wayo ni ti obscene. Correct. Now, ero yin ki kirima iri kere mere o ki kirini. Kirima dong chol pe wiri pe kid down lubu dano. Correct. Kiri lubiro. Iye don yo kai no organize tiki fully fledged policy.
elo migi cha be ka tukuchuni e po ne mo no e ker we ne rago e go e cha mo ta me pa de ki pega wujune Kristo pega wujune e fu de kai don't bere wa gere no bere we money we mo bano food ki nyom nya ko fura nyoma kenjo do nya ko dao ti gere e cha ko apuro ka cha chwara pe apuro ka matlo da ofuru no la chwa no e cha ofuru kiri wa chwari pe ni we po chiche so e oni ai kit ma do dano o me kit cha ni ngase ko kon wi opo ni an food pia o ma ka retirement pingo pe ati ma tek wa we a ligas eno we ko jumo kene kwano lebe el serta e wilu tuo ma pelara ni kit ngete no ni awinye kara cha mano food bagena watike dakta mai kulo kan maluyo mira kakara ka luyo ma kartu wa batune kendano Pala ridi kwene biriga biya ikendano don't confidentiality don't pay so ethics of work en gina chile wa kumecha wani down to Carrion Minister Balaam down to Carrion Minister Nameere gen malego ke down don kafura gero my first phase of submission ayene government in Uganda ini make what do you kuno ke chwe teach money ma in pay chwa government ma ti lochi pay team teach ma tatar ma nyorni chwini pay mero gen meti hieni no mero ngari ayo bet kunu kuno ke chwe teach ma supervisor me no kunu nan ba na yam in no pay maro no pay team supervisor ni ti because at the end of the day record ya pay tek inyim luba record ya pay tek bora nyole ba itikere. Unfortunately, by the way, there has been a system ni ki cho jo mage aki kabirmoni ma pol pen gingeyu gen mati area kenyu. Chala borba ya chule kan. Population pa chule mati borba kan. Duata. Bino supervisor ti actually. Luti matika managing sectors duju department ma part wing pole wa actually. Lutu matika bio bori kenyebe wa actually. Wangal chama tinga ne tika koko kya ka rembe nyal ba dong chok to ne bene ti koko le ba chule ba yin era pian in free all logo e no e all logo o meri ngal tika koko do tien chok kara odo la tien chok kara odo in pian maro cha bi do romo e no ne ko me lord gi mai I ke do gena la ene bi no la tien do kara wi ti wa so kitwa ma ini tawni lo ba pe ka ne ni e lo ba ti ka ne ne and payable criticizing payable logo lim pa minister subagati award ikin pingi kitian loke kama Uganda oye kumecha wani omerke wat logo duju mo kane don kamale je malrejo matika temeni ke wat logo duju mo kane kamale makalo baro tikiri in palaring meno lokmo mo kana mana tika weko kuiditika moto gamente ho konda gamete ki water wo we ke non yat me chamone pe loke duju ke war ge wo ki be no yate sinon dire maga cha gna chile lo pobo no ne ilo Uganda ni la dit Simon manyute nero ni moro wot pa Balaam gen ki Nameere en mago chako ne o to tika tuku ge mone wo tika chwala message mone ma obo konyo lwa anyole mi lo Uganda je mamiro o bodgi cham chana ki be jogo o to eno ne inaro wa chero mo konyo kita eno ne perché nero kita liero tikere ba kombete ne wa TikTok na ndom jobo ke ya to comedy ni mo Balaam tika biro ba eno ni bo konyo Ugandans are very funny and very amusing by the way pegin here ne 24 hours Uganda spend here kakare ke moye ke ando crack jokes of it la rit pala ring il la peñ me peñ na be gamo yario kakare me a chill in pay tea because of pressure. Pay tea pian cha do je beru no we be wit ni ngara mai tika biru nyo ngara tiu teach any ine choy application ni me chere ye itiki human resource policy mati very clear manyuti area of your mandates kama chake ye kama gire ye kama kwa chere bola wori stick to the policy of the institution. Mayario
what pa ministers ario ni duju dana boroko ki ario manene jama bono ni tika balogi ki geno mirgi timere gi ben ben mo leme tie o me no ka donga cha do bino dong no rache ene betie e jama go bono gi wai a ko pe entka konyowa man pechi wangare mo ba e o loga ke loka maleng yinde nen ko namba numbers palotino beneficiaries of UPE mak inflating Chile hadi mabinu iwilatina chila chede te UPE Chile hadi inflation ne tipping ho Chile è un lo tiene romano da che c'era gamo lo tiene che gan quando che ne football so teji mo kene ma teji by the way ke kum lo gadani services and magamete kilo bodwa eni pe mero ye charo mo pe mero to dini ye Pian yen ka etika timo ke maraje ordiat. Atukle bere kum lo tuo mo mi ko non eoni. Ka etika mio wel ba petika kare. Chilling UPE tika chero is affecting budget per school money cha mada honesty. Kibetinho chilling ba UPE ke chalo burio in yo mere ka timo ne ka chabre nga akini na child is being affected. Des pay ka mo kene because ke la ale tero in furi will get wrong ke tim go. Choka pay ka money. Eno mi yo karo ke wale lo fonye Gibero pinga chiko yewe wa mi wu chili ngwa na ku lo nyoro ma cho it ka affect lo nyoro chani now la peño que ame peñi chera en ma ine ngware mere wani chili nga chero kwene pina tia chira chiri tiki wel ba UPE kare wiye for a term ne for fa na shuya inde mere charo chili nga tika chero kwene so ke ti kiada premier supervisor mo etwa ngene Uganda ene mekwa Uganda belongs to all of us. One when we are accountable, kimoe kama timu Uganda kan, and ya kikeme kwa wana wewe Uganda bero mabe iwa, ni wana wewe Uganda ni dog maraj por jome obio no Uganda. Inge wan apoyo. Kakare ofoi mateka da lawina de wa chera kwa nyiko yana mechato wilka dugo akero akansila mama kwa migulu city ya karo beriki gumatit wenye wako nekwetwa man radio patches.